Isikamat gayam te si anak ka. Anya ter aramidam dito'y balay. Di magasak lang, takayat kayo apa kumustaan nanang. Ken iyo may ko to'y basit a grocery a para kada kayo. Aguray ka. Di mo ibaga ang aging gaita. Kat si kalata te ang trabaho te si anak ka. Awan matidakas na no siyak tagtrabaho nanang. Ti asawam ngay. Apay asaan nga isaw te ang trabaho. Naglalaingan day tan ariko. Ay nawaw. Mga rugi kay man ngaminan nanang. Niriko ti mga awir iti anak mi. Iso asyak tagtrabaho. Amom te si ka ti babae. Niriko kumatag trabaho. Saan asika? Ay nawaw. Anya man ti mapaspasamak ditaw. Umariwawa kay nga ginabigbigat. Di kay laagbain kadagiti karupa. Nay, bigbigat nga da ka dito'y balay, maribite. Apay ka, day? Ay, talagang awan babain day taariko, Marilisa. Ay, nawaw. Apay yan, Maray? Adda ka di inaramid, ti manugang mo, adi mo nagustuhan, Maray? Masurunak nga road, Marilisa. Iso ti lalaki. Ngam saan kit ding agtrabaho? Ni Tessie nga anak ko ti agtrabaho. Saan abali, Taniriko mo't piman ti mga awer iti anak da ka ni Tisay. Ti ko kit day. Sadot day jay arikaw maray. Ay, unay kan, Maray. Asino ti sadot, bete? Asino kumapay sale? Ni Rico nga anak mo Ay nawaw. Kasano ang makapagtrabaho ni Rico nga anak kao ket isumat ti mga awer iti anak da kanitese. Ay na, parikot yun day tangagabalayan. Jakon kayat ti makibiyang. Intun kwan, siyak pa'y ti mapadaksan. Agkapi ka pa'y nanang. Agyaman na Rico anak kao. Kumusta kayo matan kanitese? Kaya nasayahat kami Apa yan nasa lutsod jaw? Nangag ko nga men nga imarmaritis na kani abalayan bete Rico anak. Ay nawaw. Anya man ti marmaritis ti katugangak nanang. Sadot ka kanaw. Isuan iti si ti agtrabaho para kada kayaw. Nasakit siguro tinakam na. Tas si ti lalaki. Ngam saan nga si ti agbirok. Ay nawaw. Mangrugi kayo man nga agabalayan. Napagsaritaan mi ni Tessie ti maipapan iti day taabanag. Amuyo mo't adakkel ti sweldo ti asawak iti pagtrabahuan na. Iso adi na kaya ti agresign. Wen ngam sabali nga ron ti sao ti katugangam a babae anak ko. Di ulat ta ni kaskaso. Tinapatag. Nasaya ti relasyon mi ni Tessie. Ay saan anak? Jak ipalubos nga isi-isiin na kati katugangam a babae. Nay, in-unfriend naksamo ni Sally iti Facebook. Ay kasano kuma adi nakaayan print ti abalayan maw. Ke kumkumpurmi mating ka ipupaws bitay. Tiyawanan baeng? Apay ayang gabi na napudot ti ulom iti abalayan ta. Ay basta, kagurak day di asalay. Numabalin lang tagpili iti abalayan. Ay, si kahidi may nadaya mo kasta. Sa may sa panagkunam ka di ke kaya mo ni abalayan salay ang si katagpalin nga abalayan na. Ay nawaw. No apay ngamen, aday jay paylaang mat-ari ko ti pinili ni Tessie nga anak ta. Amaman niya. Sikat ayan ti parikot. Saan ta kuman ang makibiyang itibiyag di anak ta. Saan ta nga amo. Nuwan niya tinagsaritaan da nga agasawa. Tinapatag, responsable nga asawa ni Rico. Kundi nakapkabilan di anak ta. Responsable ayamat ama ko na ti kasya alalaki. Di na mo tiyag sapol iti kwarta. Mapanak gumatang iti si daon tayo, Rico lakay. Ay, siya kun Tessie bakit? Asidag lang matitirsena. Siya kun. Di off mo ita. Iso arong mga ginanaka.
Siyak ti mapan gumatang. Sa nabali ta nakaturog mo ti anak ta. Saan kan samatan nga ginin na nalakay? Makapapanog mat lang ti trabaho dito'y balayan niya. Kabalak mo bakit? Alas ta siya kung ti mapan. Agyaman naklaonay lakay Uray no kas dyan ni nanang gat nasaya at kalata kanya. Sige, kidimot. No niya man ti issue iti nagbaetan dagiti dadakkel ta. Issue dalatan na. Tinapatag ka naragsak tayo. Husto tinangag mo, Marilisa. In-unfriend nak ni Sally iti Facebook. Ay nawaw. Bayam ata Facebook namit nga road maray. Ay na, talaga masurunak iti dayjay nga abalayan ko. Kadagiti amin nga abalayan ko, isulaang ti kasta. Nakita ngamin ti inpos mo idi na minsan nga aldaw. Madlaw ani Marisali ti patpatamaam. Wano, napasagidan iti post ko. Iso nga in-unfriend nak iti Facebook. Ha? Pudno mga may, sadot ni Rico nga anak na. Ay nawaw, aglablabas kan saan maribite. Anya, Real talk laang maray. Kat no awan pa'y nangag ko ariklamo ni Tisi nga anak mo iti katugangan na. Ngamsi ka. Ay nagadon tinangag ko ariklamo miti abalayan mo. Saan nga taas si kati ayan ti parikot maribite? Da kayo mati masalaw ko na nang. Sa di nung tinagapon nyo. che, Ay, kaslaban trip kayo pa. Apay ka day. amaw si Rico. Manakibiyang ka talaga. Agpadpada kayo iti inam. In-unfriend nak iti Facebook. Kat awan mo, ter aramidakan kwa na. Pwe! Ninanang mate. Ay di nakaw-awagan iti nanang. Ni Tesi ti anak ko, saan asika? Anya nga roti kaya tiyawag ko kada kayo. Ante uno nana. Anya! Nasalaw ko ni nanang iti dalan itay. Bakit? Sa di naman ang tinagapuan na. Diyak mo. Ngayon kaslam, maditimod na. Makaungot pa'y kanyak. Nagapo siguro man ang iti ayan ti kumari na Anya man ang tinbaga ni nanang kan kalakay. In-unfriend ka no ni nanang iti Facebook. Ay, kat man ano ko ma, no in-unfriend na. Ay, nawang, big deal lang amin kan kwa na. Una yan, dagita nga gabalayan. Diyak man na mo bakit? Ngam nagpudot man ti ulo na kada kami ka ni nanang. Bayam, kasaritak to ni nanang. Saanan anasaya at ikasta nga aramidan na. Talagamat ni nanang Ay, jakman amo iti inam tisay. Aglablabisan. Ay, nawaw. Nagadukat nga isyo na iti asawa ko na ya. Kasaritam tumangki di anak ko. Huwan ano dumangag kanyak tatang. Padasemblat ta. Nakababain nga minin ka ni abalayan salay. Ka ni Rikaw. Ang mga no panunutan da akan kanunungak ti aramid ni nanang mau. Sa dino nga ron ti ayan ni nanang ita. Napaniti ayan ti kayem na. Siguradaw. Ay, ano man ang ti istorya na ijay. Ay, una yan ni nanang. Agar aramid man ang iti pariko. Ay, naibag man ta na panunot mo ti umay pumasyar dito'y balay, Rico anak. Nanang, pudno ka day. Ay, nawa. Tiyan niya, anak ko. Apay pudno nga inyan friend nyo ti abalayan nyo. Basta una ti unga na. Apay ka nga inyan friend nyo. Kawang mo ti dakas nga aramidan na kada kayaw nanang. Ay, apo. Painosinti man na ni abalayan bete. Anya nga awan. Kat no nagano ti ipopost na iti Facebook na. Sabay sa, lukas ta nga agsabat kami, nagado sa una. Uray lamay babainak. Kit masapol ayang ayan friend nyo. Ay nawaw, anya nga ron ti kayat maurikaw. Makipinungot akan kwa na.
Anya ka no ti pagsaksakitan tinakam mo kanya kabalayan bete. In-unfriend ka lang iti Facebook. Big deal matan ka. Apay nga main nga in-unfriend nak. Awan mo tidakas nga aramida kan ka. Painosente ka pa'y laang mat. Anya nga awan. Kat no nagadaw ti ipopost mo. Nagadupay asaom. Ibagbagak laang mati marikrik nak. Basol mo mutin no masaksaktan ka. Oh no. Kaya't mau, taitad kumatan kan ka ti password ti Facebook ka. Ay, saan ko apagin interesan ti Facebook mo, salay? Malagayam. Apay nga rod anagado nga isyom iti biyag mau. Ay na, makauma ka. Ay na, Pare Andres! Pare Andres! Oh, Pare Andres! Ay, apay! Ay na, dagiti agabalayan, pare! Ay, anyat na pasama! Ay na, agap-abada, pare! Kasla aglaban da pa yan! Anya! Pasardangak kumaidang, mabutangak mat. Amangan no siyak tibugbugan da. Sapay napudot da adwa, pare. Ay, nawaw! Ay, talaga mangibabain day tabitay. Ay na, mapan mo man kitaan ida, pare. Amangan no agkinabil da. Bayam, makita na. Anya ko matilaban ni Bite ko nagdakkel ti bagi ni abalayan salay. Anday ka! Anday! Abay. Nan ano ka? Ha? Ay, anday, tiawanan bain asalay. Anya nga ita. Pinatulan dakan. Ay, nawaw, kasla naragsak ka pa si ka Andres. Kasano nga ba ina? Kanayon mo nga idadaw ni abalayan salay. Uray, ti panangian friend na kan kay ti Facebook ay na-issue kan ka. Anya nga ita. Ay, nagsakit lang arudan ti bagbagay. Kastapay mo ti bagam. Pag nakbam da ita. Anay. Apay nga may nakaguruguram ni abalayan salay. Ay nananang, di kay mabain, iti kasta nga aramidan nyo. Dayjay asali tinangirugay, te si anak ka. Ay nawaw, di kay aglibak nanang. At dati in-send da a video kanya, kat nalawag ada kayo tinangrugi. No apay ngamin nga inpungot yo. Nuwan takom-komporme mo, tanti bagbagana. Tidakas nga ugali yo ti makagapo, no apay nga in-unfriend na kayo iti Facebook nanang. Nakita kami ti inpupost yo, may papan iti asawa, kan iti inana. At daya din nakamat ko anagan. Awan mo. Wen, awan ti din nakamat yo anagan. Ngam madlaw latamat no asino ti dakdakamatan yo iti dayjay a post yo. Kantap no ibagakan ka nanang. Saan asadot ni Rico nga asawak? Ha? Napagsaritaan min ti may papan iti panagtrabaho. Kinapudno na, siyak ti nagpakpakaasi. Ano mabalin, iso ti mga wir iti anak mi, ta siyak ti agtrabaho. No kasta. Kamali ti panunutan yun, anang. Iso mabalin ka di? Agsardeng kayon amang padpadakas iti manugang ken abalayan niyo. Ngamin, maapiktaran ti relasyon mi ken ni Rico iti kastangar aramida niyo. Hustaw tinaybagan iti si nga anak tabitay. Iti kastangar aramida niya nga gabalayan, mapiktaran da ka ni Rikaw. Apay kaya mo nga agsinada nga gasawa. Saan, Andres Lakay? No kastangar nagbalbaliw kan. Sardengam ti mangpadpadakas, iti manugang mauken, nga balayan. Ay, No kasta ti aramidam, di awan tunti gulo. Awan tunti parekaw. Kang runaan ti amin, malag-anan ti rikna, bakit nya? Nariga mo, no, gurguram ti padam a tao, aga pulang iti pride mo, bakit? Binaybayam ko malatan ni abalayan mo, nanang. Jak ba gamin malapdan ti bagi Rico anak ko. Amok asaan asyak ti kayat na nga abalayan. Namnupay kasta. Irespeto na latta kumamot ti kinatao tayo ah.
Saan aday ta mapanmang padpadakas kanyak ti paglaingan na. Maawatan ka, nanang. Ngamiti kas tangay na ramedyo, sus, dumakkel ti gulo. No ireklamo na ka ni Kapitan. Okay lang. Sumango ka. Dayta ka kami. Agpada kay tumang agabalayan. Agpada kayo anak pride. Naragsak kami ka ni Tessie. Ngamiti kas tangay aramidin nyo. Problema mo ti sumangsang bay, nanang. Ha? Dayta kiti ti pakpagitayon iti apo ko yaw. Sapay birthday na into no may alawas. Kita nyo ang mga nagpinungot kayo tuki di nga gabalayanag. Kasangay ti anak mi kaniri ko inton umay alawas nanang. Kag imbitado kami kadikin ni Tatang Mau, si anak ka. Ni tatang laang ti imbitado. Apay ngay. Ang mga no agtumpong kayo manan kini abalayan mo. Kat agpinungot kayong tumanan ijay. Nakababain nanang. Ay saan nanak ko? Siguraduan nyo lang nanang. No kasta, mabalin ko ti umay. Wen, ngam siguraduan niyo nga awan mapasamak agulo. Diyak kayat amadadaal ti special nga aldaw ti anak ko nanang. Gapula ang iti pride yo nga agabalayan. Sapay lakuma, tamapakawan na kadagiti nagbasulak, abalayan sale. Pasensyakan abalayan. Ay, uray tsakmat abalayan bete. Ay, pasensya ka na, no nadanog ka. Basol kumutlaeng abalayan. Isuasan ka mapabasol, tasyak tinangirugay. Ada merienda iti unag nanang. Mapan kayo mga lano mabisin kayo. Madamdaman to nanakaw. Kitain nyo Ang mga no agpinungot kayo manandita. Ay, saan antisay? Nagpinakawan kami ni iti inam. Husto tinaibagan ni abalayan sale, anak ko. Saan mi adadaulan ti special nga aldaw ti apu kumay. Ay, nawaw! Dagiti ina ti makuna asilaw ti pagtaangan. Agbalin tayo nga rot kuma apagwadan. Saan kat ada tayo ti mangirugi ti saan apagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Gaya, Mare Divina. Ay, Wan, imayak ta itulod ko to'y order mo a karnit baboy, Maari Lorma. Ay nawaw, agyam anak Mare Divina. Adamot laangan ti abastumi iti makalawas. Awan anyaman na, Maray. Ano sampay laang nga orayan ti bayad ko, Maray. Ited kunto adagaws no maalak ti tangdangkaw. Awan parikot no may papaniti day tamaray. Makaurayak mat. Mala, agpakada akon Maray. Mapan kumat i-deliver to'y order ni Mari Sitang. Sigay, agan-anad ka Mare Divina. Agyamanak manaon. Nagbanglumat ten ti ilutlutom, nanang. Ay nawaw, adda kamot gaya man na anak ka. Ni tatang mo ngay. Adda iti ayandang kalwaldo, nanang. Agsasyat dan samot manan. Na, kat no nabarta kasi mangput idikalman. Ita, agsyat damanan. Ni tatang pailaang ti kunam, nanang. Mala, agtugaw ka man kitday. Taramanam no naimas metlaang tinlutok apang rabyan tayo anak ka. Ay nawaw, adda pailaang ti sinigang. Nagadun tin prito yu akarnit baboy, nanang. Wen abasto tayo iti makalawas anak ka. Imprito,
tapno adda arti tinateng asidaen tayo. Mabit lang, nanang. Nangalaan niyo nga, iti pinagbayad yo. Inutang ko pa ilaang kan antim adivina. Saan na balay? Bayadak to numaalak titangdan kaw. Pare, may lormat ni sumungad. Ay na wow. Ay! Woo! Anya ti araramidan dita! Lorma! Ay, sukunan na kansan, pare. Anya ti araramidan dita ay. Ha? Agawid tan manding lakay. Sino ti nang ibang umay ka dito? Rabi ingaminan. Amumut adelikado di tadalan. Kapaglak ti agawid. Agawid ang no kayat ko. Amang ano kailiw na kan ni pagmaw. Agami kay kiday. Ay agsardeng ka man dita si kawal daw. Muna ka nga gawin. Suwaro no akton. Di mo man ipilit. Kaya't mo. I can stand to fly Ah? away from home. Ay, sus. Unay kayong tatang. Nabartek kayo manen anagawid. Anya niluto yung asidahan. Ano mo? Nagadwa karne ah. Nangalaan nyo iti karnay. Inutang ni nanang ka ni Auntie Divina, tatang. Abasto tayo kano iti makalawas. Mayat! Kaya't ko timbangan. Ibagam ko ni nanang mo sa mangidasar iti kanay. Ay, awan ni nanang tatang. Napanakitang dan. Kasi ka natin ang idasar iti kanay. Ay, nawaw. Sumurutak ka ni nanang tatang. Numabisin kayo. Tida kayo ti aggao. Ah, Naluto matan ti makan tatang. Day talaang agaw iti kanan niyo ti aramidan niyo. ay nawaw. Sige tatang. Mapanakon. Ay! Dinak panawan! Woo! Pare Waldo! Ay, sika maghayam. Kumusta ngay? Saan ka nga hangubar, paray? Ay nawaw. Saan paray? Ay, iruar mo katay na bati nga arak mong tagsat tamanin. At dahil nalakapulutan ta. Anya? Kita ang manay, karnit baboy. Ni? Ay, kinagatungan datan. Kamangiruar ni Tiarak, tarog yan tantiag siyat. Naganutin nalakapulutan ta, paray. Ay, malingaraw. Arigla daw, parimandeng. Kunak man no kunam apinanawam ni tatang mo dito'y balay idi agsapa, jo na anak kaw. Katuan mat nanang. Apay nga rod nga awan na makita. Tsaka mo Amang ano napanmanan iti ayan ti kumpare na. Ay, makapauman ti kastangar aramidan da di atao. Anusan niyo tay sumot nga minti pinili yung anak ki asawaan, nanang. Sakit ti ulo la akanayon ti ititid na. Relax laang, nanang. Di yung unay ti agpanunot. Ma-stress kayo laang. Si kaman pa'y lang nga rod ti agluto iti masida anak kaw. Sa dino ti papanam ngay, nanang. Agina na aklabiit Nakita mo ti karni ti baboy nga impritok iti kalman. Nayunam tinateng nga inted ni lulam. Reingan naktaw no makaluto kan Nanang, naibos mo ti karnit baboy nga impritom. Ay nawaw, kasanoan na ibos, katno ado da ijay. Uray ti kaldero anang ikargaam, nanang. Awan matan. Kasano nga awan, kat adamat dita iti agsapa. Awan na talaga, nanang. Ay nawaw, asino nga ron nga itinangala. Ay, tsaka mo Na mga no adala ang dita anak ko. Ang mga no di mula ang nakita. Awan nga rod, nanang. Anya, nan,
Aglisi ka man, tasyak timang sapaw. Papanan kumangay day ta akarnay. Sa dino tinagapwa, Maray. Di ta tersina, Mari Divina. Napanak laang gimatang itituyo, ta iso ti pangrabyan may. Ay nawaw, naibus aya ti karni aginatang mo, Maray. Mapukpukaw nga road, Maray. Mapukpukaw. Won, at dapat idi agsapa, ngam idi nagawid kami itay. Awan mutang, agraman ti kaldiro anak kaikargaan na. Awan mutang. Sino kumangay tinangala? Day tangarod ti jakam mo, Maray. Ay, aguray ka, Maray. Anya ayat itsura ti kaldero anang ikargaam. Jay kaldiro nga inregalom kanyak iday, Maray. Ay nawaw. No sa anak-anak kamalay, isumat dya imat ni Manding alimabas itay iti paraangan mi, Maray. Amangan kit dino impulutan damatang. Anya? Wan, masigurado ka kasta, Maray. Malagip kon ti kaldero abit-bit ni Manding. Iso nga agpayso day dya itay inregalo ken ka. Talagang awan ti manaknakem da jataw. Apay ka di, Nanang. Di mo ka di nakita ano binagkat ni tatang mo ti kaldero anak kaikargaan ti karnay di agsapa anak ka. Ha? Sa dino ko mati pangipanan na ngay? Pudnon sakit di tinaibaga ni Mari Divina itay. Anya timbagan yan ti Divina, Nanang. Nakita na ka na nga adda inigaman ni tatang mo akaldiraw idilimabas iti paraangan da. Kasanaw no impulutan dan ti karni nga inutang kaw. Talaga nagpuskol ti panagrup-rupa manya mandeng. Di mo man pagbasuran ti lapayagaon. Sa dinaw tinangipanam iti karni ti babaw Karni baboy ang sasawam. Agin di mo kapay lang. Di ko nam ka day. Kadyak amo nga impulutan nyo ti karni nga inpritaw. Apay, anya ti karni nga bagbagamaya. Aray! Parimanday! Malipatan mo ti kaldero yun, nay! Ha? Ano may kunata mga numapukaw? Makitam day tamandeng. Ah. Ay, no! Awanan ka iti bain mandeng. Awan lang arudan ti maitultulong mo dito'y balay. Napan mo pa'y laang mat impapulutan ti karni nga abasto tayo kuma iti makalawas. Pasensya ka na. Pumanaw ka iti sagaw, ta talagang agburburot ti darakan ka. Amangan doan niya pa'y ti maramid ka. Bakit? Pasensya ka din. Ay di nakawawagan iti bakal. Sana na maulay. Saanan ang maulit tarupam? Na. Namin anon akasta ti ibagbagam, ngam awan mat ti mapaspasama. Daytoy kano ti kaldero ken platom, tatang. Anan mo dagita nga anak ka. Pagluton ken panganan niyo, Ay nawaw. No kasta, kanya-kanya tayaon. Isumati ko na ni Nanang. Si kakanumatan ti makamo nga agluto iti kanam. Uray ti kusina. Pagguduan tayo kano. Ay, sana mapalenti kasta. Basol mo matlaang ngamin tatang. No apay mat ngamin nga impapulutan nyo ti karni nga inutang ni Nanang. Ay, wah anak ka. Kasaritan tuman ni Nanang Mau. Sigurado adanggan na kadayjay. Na, ay, dak kaya ti may ramraman tatang. Agbalbaliw ka ngaminan. Tapno saan na ka nga isinan ni Nanang. Artek ka lang arudan. Napan mo pa'y lang mat impapulutan ti abasto tayo a karne. Juna, umay kan tamangan ta nanak ko. Apay di nakayaban bakay. Ay agsardeng kaman si kamandeng. Kalpasan ti naramid mo. Ay, sorry ka din. Saan ko pa'y anabayadan day di akarnay tapno ibagakan ka.
Jakmut amaw. Jak amo tarupam. Santo na maulit. Promise ba ka? Ay saan? Agluto ka mag-itikanam. Ha? Kan palagipan ka manin Di mo kut-kut dyan, ti anyaman ang makitkitam dito'y kusina may. Inton madamdama, ipapulutan mo pa itito yung abasto may. Ha? Masapol ka di pa'y amay kandado ti kabinet, nanang? Ay nawaw, narigati na nakaw. Kaasimat ni tatang, nanang. Awan ti si daon na. Ay kat gumatang mo't tapno amo na tirigat ti agbiraw. Ah? Basta, ikandadom ti kabinay. Basol na mo't lang. No saan na kumangamin nga impapulutan ti karni ti babaw, di adda ko mati na imas asidaan na ita. Ala umot laang tanagbati atuyo, ta idulin ta iti kabinay. Ay, nawaw. Ay narikatan, ang mga no ipapulutan na, tinamnamaan ta asidaan ta inton malaw. Duangal daw matin asana nagaw awid ni tatang, nanang. Ang mga no naupay matin iti naramid ta. Bye-bye ama. Iso lang arudan tinagkamali. Iso pa'y laang ti maupay. Amangan no nagawid manenday ta, iti ayan dalulom. Nga ta, nanang? Kahit iso mati arabid na, tunggal agapa kamay, agawid iti lugar da. Sapay na kumaan, nanang. Ay naanak ko, di mon panunutin ni tatang mo. Lakayon day jay. Amunan ter aramidin na. Amuna ti husto, kan saan. Anya ti masapul mo, pari mandeng. Ay, umay ko bayadan ti inutang ni Bakit a karnik ti baboy, mari di bina. Ay, nawaw. Itaman pa'y, pare. Ay, bayadak ta talaga ang nasakit. Tinakam ni kumarem kanyak, maray. Nuapay mo ngamin nga impapulutan mo, ti ginatang nakar ni pare. Yan. Naimbag kumaano kinisayam lang. Ngam saan mata inibusyo pa'y. Day tangarot ti kamalek. Tabi siyong tumangamin tin-into na rin pare. Ang garo. Isuloyin sinadan ti paglutwak. Tanaumad ang kanyak. Katita, aggagat kan pari mandeng. Ipakitam kan kwa na nagbalbaliw kan. Iti kasta, agsuble tinasaya at alinlangan niyo kan ni Mari Lorma. Kagudwa pa'y laang ti bayadak iti karni nga utang ko Mare Divina. Ay, awanan ti bayada, Mare. Ay nawaw, kasano nga awan maray, kat jak pa'y mo't nabayadan ti karni nga inutang kaw. Binayadan na nila kay mo, Mare. Nimanding ko na, maray. Apay, ada ka di pa'y sabali alakay mo, Maray. Ay nawaw. Sa dinumot nga itinangalaan na iti pinagbayad na. Tangdan na kanumat iti construction, Maray. Nasaya at met nga rod no kasta, maray. Nasaya at met no nagnakaman ti asawa. Kanya ti makunam iti lutaw kanakaw. Ay, naimas tatang. Sigurado ang maragsakan ni Nanang into nagawin. Ay, nasaya at no kastan nakaw. Ang sa dino ay tinangalam iti inggatang mo iti bangos, tatang. Tangdan ko ay iti pagtrab-trabaho No kasta, adagaya man trabahom, tatang. Uy, nanakaw. Iso adyak nagawin iti napalabas alawas na nakipurdiya. No maamuan ni Nanang dayta, tatang. Amangan no mapakawan na kayon. Ay, sapay lang kumanakaw. Agtugaw kan bakit? Tamang idasarak iti kanam. Ay nawaw. Anya tikinkinan mao mandeng. Ay, awam ba? Namiris ko lang iti bidot ko. Ha?
Kag bumawiyak ita. Pasensya kan, kadagiti dakes ana aramidak iti kalabas bakit? Ikaray kasaanin na maulit. Sardengak matibisyo kun. Kanya kun ipapapulutan kadagiti barkada no adda abasto dito'y balay. Rumbang laang. Tano maulit pa'y talaga apapanawon ka dito'y balay. Agyaman bakit? Ay, uwang gayam. Pinayaan akong tayo utang mo akarne ni Mari Divina. Rumbang laang taimpapulutan mo ma. Luwas ta, di nakaguran. Sanag, basta agsingsingput kang lakay. Ay, wine. Ay na, agyaman ako na bakit? Di mo ipapulutan ti sidaan ti pamilya, tapno di da kaikan iti pagnakmam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.